khabiru nikahaha wa tazwijaha di nafsi di mahalil madhkuri halan. Alhamdulillah. Ya terus. Siap. Sok, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian dimanapun kalian berada. Saat ini saya mengantar calon pengantin laki-laki, dan saat ini saya berada di puncak kampung Cihurang, dan saat ini lagi menunggu rombongan yang belum datang di sini ya, biar barengan. Oke sahabat, selamat menyimak resepsi pernikahannya Kang Imron. Yuk. Suasananya pagi di kota Cihurang yang begitu sangat indah sekali. Pemandangannya tuh seger banget. Nah, kita sudah sampai di lokasi ini. Sudah sampai di lokasi calon pengantin perempuan. Ini juga ada sosis bakar, ada cilok. Katanya mau jajan di sini. Ciloknya mantap banget, cilok edu. Tahan dulu. Apa-apa Salim. Angkat di masih
namun sekolah sudah tetap. Dia pulang kali ke dia taruhnya di situ panas ya. Pengatur waktu pangjajab acara mendipi hormat para alimul ulama, para jengan, para kiai, mendipi hormat Bapak Wali kali keluarga besarna bagai bakal angkah tuka wajawat tuka ibnati nur hayati linafsika bil mahri asyara graman minalham minadahab halat Qabilu nikahaha wa tazwijaha bi nafsi bi mahril madhkuri halan. Allahumma alaina amin ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma Imran wa kama ala tabi Adam wa Hawa wa kama ala tabi Yusuf wa Julahu wa kama ala tabi Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa kama ala Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Kupikir bojo AA anu gelis anu sapertos Juliet AA nyanggakeun mas kawin kanggo salira
Mudah-mudahan aya manfaatnya. Nampi abdi dibayar mas kawin ku AA anak kasep seperti kamera jazakallahu khairan katsiran. Anak geura menta bidua sareng menta pangambura tima kali ti apa sumangga neng ka mama aa ka mama hapunten abdi mah rumaos abdi seueur dosa ka rumaos abdi can bisa mulang terima ka rumaos abdi baha tur muslimkeun ka mah najan kitu boga mah ngahapunten ka diri abdi ngadoakeun ka diri abdi anak mah najan teu dipentamu hidup mak ngadoakeun ka hidup duh anak beber layar tarik jangkar sing bumatinya ngamun ditoweksa kana papa najan kitu moga bapa ngahampura ka diri abdi sareng ngadoakeun ka diri abdi anak bapa najan teu dipenta ku hidup doa bapa markan hidup anak beber layar tarik jangkar sing bumatinya ngamun ditoweksa kana padoman masing tapi suntit angin maka tabah mapaglambah doa bapa marengan hidup alaki geura ambar rumah tangga hidup mugia hidup aya anak apa najan teh ditangku hidup mak sareng apa ngadiakeun ka diri hidup anak mugia hidup aya dina kabahagiaan dunia sareng akhirat sareng dipanjangkeun yuswa hidup sareng dibabarikan milik rezeki hidup 3 wapkeun ya A nyadak hiji neng nyadak hiji 1 2 ya Satu, dua, tiga. Ya, terus. Kenging maka disawetan ada kumaha salawatna. Alhamdulillah wa syukru lillah Alhamdulillah wa syukru lillah azka salati wa salami li rasulillah azka salati wa salami li rasulillah alhamdulillah wa syukru lillah alhamdulillah wa syukru lillah azka salati wa salami li rasulillah azka salati wa salami li rasulillah هذه المدينة فيها مدينة
هذه المدينة فيها مدينة هو أبو زهرة يا سيدي خير البرية هو أبو زهرة يا سيدي خير البرية الحمد لله وشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله